ner malaken yam ka nas dialtin kontin baro ni lingwa same anda mandune shankosnyek an wala shanka badak ka pai bangwan ron kina dangro de jan dangro de dich ban rach katin kontilat karodian ken yam go rejano ba kontiam ngwane Nuer ki jeshen bor la Nuer wai army ne tungwana long kan mala rajanu jeshen bor melet kene okay chan bla ne tungwan de la ne de tot tin ne de kon shun kel ke enemy ni Nuer kel ken de kon shun ka joran ko ken tin kwa Nuer kwa kala ham borai ken yam anu Nueri kangani ki jejen bor la dina ngure doaran kon chala Nuer komen dina jana long re doaran mat is very important beto kon ka mat kamne kon nero ne diog mi shaden mat chaka de nyon ka chaka de yong but la ja yong ka wada dan en cha tel shap no men cha te ka mat kam kun then by yong anetin ko kien tin content cha gorno dong they can gorno di en te ka mat la ya yong ka aken kenyam borai kiya ka do badan and walk jejen borten ko jeje bor chabe dede ka bang chapel pin bang ki chapere pini no ka che wunumun no ran la ko bina je ka gwada dan en chaje dapten bi gorno bi chonkel no ka shemora shemori kene de kontla widun yene de kontla Nuer ala maran kon Nuer Kenya bi ngaje no maran eriem mar kon karim ko istor dana kel madan ajen kule la bom dano ke jela ti kone mo kon le gel ke jetertin ko kene kon tin yar ko kon medela kon mat telekon mede kon nang niam kel ban ngaje no kon week ke bana pal bo kon la ne di pal de telot te bijala kot kwarne ne kokien mede kon kemat ade kon edi bombo ma shanga gwante arba she kon de luang kam wuk kon o yen la ya woke wada dana dong tele ye matten shirko tema la triluak ma kana kon kana tet pinya go ka kana chok no de luak dere pen aja kula tet ke pinya bum ka ba wuk mi shanga je no bume ba yu pel kam shanga je no che bum den ba nyoko mi choko je nyoko men mi che bum so chana je tim no ne ko kon kel ko kon e kel to ko gore je no bani ngaje no wo konni ke bo kon je do dana bar dan lon kaje ke ko kulo gang kaje kon Nuer ko kon e timote na ko ke de kon ko hok lo la tik dan ke liu te kel ko dong mi rami malakal ki ram mo metel yang de la ro dong de rawo mi dong ken family dun ke shemore ken konte hong ne ke chukde ke dong ken te ke nyami ke tel nyami cha da bare duarun no dong de yente ko anyok ba achang chi o te karami cha da bare duaramo milanyal la to go ba ji shungba no der yitte ka yang so tik dan ke liu te kel ko hok jenta dan to kon kel ke so shandan mo to kon were me o bana tedi ko ro ngaje no tin no kon ke long no kon no ke dit no ken o bana pur ka but men very important kon no kon ko long o hok kentin let kon ti dial ke kon ke cham ko ring dien cham kon cha ken ati diala to ko to kon ko kul ken ba mi yang mi liu ke cha je nak ban yang ngaje no bom dan te kel ko kon tin de kon kel ke je mi ja kon ko di bane o kon bane ke diel gang ka do dana dong chaka de mai keje so jen mala kona guje tem bana shon kel mu don te gring mi jetwo ka korunu tungwan ki la kona lar no generation after generation la kona ngaje no jiteran la beke biko hokon biken kanan ka bom biko kon biken ka kwal alo chicken gorno dong lus kan ko chicken kon lus
anyok la be ka gat kon be kan ka kwal kan ne te kon tila ini minin ware be ka dor kon be kan ka wang men de ko lare jenene chiko na ngo chiko ran barka ke kan te kon gitaran la chung kon bum chiko na lim ne ko ken bo tibi ben dor do dien ba kon kul be lok ken gada che je ko gwaso mo gwachi ko mo che tok tuno la ngoy keneten be kan nok to be kan ko lo ki be kan gad be kan ko lo mala le ko no she kon te ke wi mi che ben kujrul ben wer be ko ben lo gwasa me de kon ngaje no chana tul mala le ko no do dien lo tele kon che kon te lo nga gwada moni a che kon lim da dien mo ben chon ko gwadan bo koran be je ko be ter na jirmi na ne tam changi kore tuok ne de tere duara mo kala kurla ja tero cha we akap ko do dien e bia u doro mi bia kurmo bia ter kane tin kon ten wana mo gad norin je jegon gwada mo la kan kurmo kana ter ka bi kana long bone so mi shit kana me cha chu gejeno ne tin kon ti la de je jo gwaso mo ti la nore kan kwara cholo je chen bor o ngudi ke ngani la bu ko dien ke puk ke ngul puk then mite gari mu to bu kana ngwaiten akane de kon ti lonko kor bane ngaje no nene mi cha wuje jen bor ke ngat te ramu je ke yo cha ka mu ke yo ina tele ke office ne bo mala wala ka no te ke muktab ne muktab dien bu ko nyurten ba ko mo ke yoten wanje je bor poinde tele ke uniform ne shet ke bien la lat ke de ni ki police ni ki ba ko ngaje no ba ko identify no okay ne iti e ka ken ne de kon shal ken wer wai ami sijan biya ngaje no nena ala jejen bor chet rek chigene de trek ko tele kor tar kare de ko dong de ko laro mi dong mi sina mi shi ko gwar shi mi sina gwara dong de yedun ko le defend mi te kare mi ci ben karwaj den de yen mo di yen lat ore ke te ko mu te ke de ni share ale ka te ke polin share ale ka ba de we dan ko doran ko nor ngon mi shi kana mo teleja jen mi la nore akare ni jejo ke ngwan nor ke ni jej mi te kare mi ci to be garing ten bi kan wuj bi kan gang Nuer teleke base la Nuer waya mi they do not have a base teleke base mi tegatin ki dor mi chari aleka mi buke shingtin mi kaf kan salarin kenten they do not have that but Dorian jendon Nuer mi de kondi alten jeje la raro da je ke je bi right ki yodo na ma ki gwa dan titin mi shane go chaga la de je ka titin wenam chabi lora bang la jo la ja tobi ko en gan Nuer mi langwe lara jega no jene turwal ameden Nuer ke deka gang ken Nuer waya mi ke ngwan Nuer including you including me chongdan kel chokon mo ke different gift Ramadan la dwej match Ramadan ndong roinijen Ramadan dong gorijen lot of things de kon klat ke ngudan rei do arante konte ko korten ter konke chikon ga ter dawi karwa ter ke muktabane gonten konte naten ter ga ba right when gonna go not even all the debate la la de kan dial then bi ngaje no to gan Nuer wai ha mi jaten wenam ko Nuer wai mi lokano mi changa ne ka changa ke jek moy ke ne ko moy ke bung rech so na mo la ja ne ni wo gad no na mo be di right jene chal ke ngwet Nuer ke chal ke Nuer wai am turod paljo ala Nuer wai ha mi ken ke use ne ken ke ngwani te kwerun ken te lonka kor ka lonka rach ken kene te ko hok no no korodian kel mi tegri mi chiro la mat korodian den be ken tera ma be ken tu kel meta maltetin gwada te malten chi ngwanen wari chi de nen dul korodian lo te mo kan mi jemmo kan la no la ramata gwade be dor gur gwada dan titin yen hoku burdul gor kadu gwada dan titin gori ban mi chete gariyang mi chituok den bi nen no bi ngwan wer bi nen tam chup ajen mugo gon lada wonene ken ngwan nweri ken la tiro ken la chongo no jela ko lar ken wo wich rom ngwet chong de wich
o mi te ring mi chi tuok bu ngada mo bro de jech ko chi weche bedak pin mi chi janta kon wede kon chu jalora bang lo ne ran dare chu cheng ne gwa da te ten lo chi dele la diere ba ko te kan war dien mi shirek cheje jen mi kwa lar no mi te ring mi chi tuoga la nuare ngwane nuwa la kana joy tin wana mo bi karieg mo bi kana tukel ari ga chi tuogo ne ko ngai kana o dorien ko mi cha kana chi na chi gdwal gwa da mo chi ka raj ketel mi let kana and then wojan gwa da mi chu dak pin jalar ke jeno wich romonga romongat chung win rom ke pinya ngat chirga mala duel la ja rom ke gwa da rom ge ba ko ken ba ga mat gwaskel men ba wi de ba jo yeno ne ko bu kule tekel yo ba ko ga latin ba ber ga latin ba du ba ku latin den ba ku la kap ba na mo kan ka kon lat gwaskel kan wi de kan yen and then mo la daga dara rar ke dara dak ka do ba da churiap nyen ta da na kwala jeno ngani mi charin kap chong ke charin kep kel and then de kerek de kana jako betel nyen kwala no ken ngani pankien rom ken wich rom ken chong wich rom ngat chong don wari rom ngat chong mitele ngani chui dan che de kwa mi chane ngajen wo chi kor che tuok chit ko dong ba hokon ba ga be pe nang ka ka ngala ro din jejo ken wer wai ame ki ngane nwer mi che tuok no nang ka gat nwari tintieni ajita nwari ka ngala ro din jejo nwer wai ame ki ngane nwari timbombom mi dor kon wanka ke ajita ran ka ngala ro din jejo ke ngane nwari nwer wai ame sha bene de ni ke police ni gwa da ante ke tini bi don wer be kana ben raleka la jene point wer ten gwa na mo baro din use we can korum be kana hotel chicken leave they don't wait for order ebia kwane mo ka order newo as long as it de mo gwa da be ngo ko ngeje no ramadan en cha ko no ben wer be kana niam ngwanen wer chicken leave no kwar ba kwar kon jogono wianena mi cha apen ngoy kene jekandial ka ken let ken mishit kana mo o ken riem dien riem nuare mite gwat mi chi reke toktin ken hak nuare tin ke wiena tin biga yignen tin tam a changa wer mite mi to la be karar biga ngwajan gwasamo no shiken maniken nya maniken gwaniken jikan ka pelwiya ay bala wena no ngat lar da jeje ne karun wang no berek chemane be joguj ka dob da ndara kap chongoja mo kon ben gwasame tene to ngwane lokan nwer wai hami and these are the people that are benefiting from their blood ne tin kon tin je kayang dien kariem ganwere ne tin kon tin kwale use a jang kan ne tin kon yosake yoza ke tet yoza ke ber yoza ke murleni jitan weren konten kwan wala nak yus kan gan weren wala ke yo teniti yoska chigan wer wai ami chiram shit ka ha chiram shit ke jiram mo goro bun wer mo biga pit a biga develop a biga take development re duarien but kenetin konten kwala cheng ni wi to goal gat ken rien kan teken Uganda God can take and Kenya, God can take a key Ethiopia. One mo midken kamasken chanke bien to go anything with the lado a gatin kon tiriang gwaniken let kenka. Gwaniken ke business kukan wer kukan la use kanakanka. Ne de tie kenitin kon ti lokajen o de wen wer why army let kenlen mo gwanajen. Chana je gujinana. Am doran kon werin tama ana anwar waya mi akutel mite mi chituok ke don ka doram kel chaidek and then bana bit terambro de je terambro ach ngum de tuok dormo da dek pin ne di tit lokan wer waya ami me mi chituok tama ala de kon lar no don tel chi man ken daw kemi chi man ken daw kemi cha ho ken kulenang cha ho ki man ken nang a jebe de ga palwe kemi cha gat ken cha ka kep ka bom cha ka dake cha kidnapped a jor etin gan weti gitin tengwani dege palwe da gwade loiden dere tet kuma wiye chi maniken gwani mo majigatin akanitin kontin la jor dege pel dere gwa mu wanka doran
kon were kete wan tigatin kalar ga jen go shin wan were che de won wen mo dera mugwa dio jet di alti chikande go but ke kwi ko ne den kontin don ku rem Nuer ku kan le cham ke je ke dor ke kwi Nuer na kan Nuer these are the people laro Nuer ayami ke terrorists ke ne di chodian lot mutel Nuer ayami kon Nuer de kon dagla ni tame michi kon te kamat teleman mte ka kon so ngam de chonga dorana tame mutel ngane Nuer nganden kontin chiri arkitin chiliu ke kwi Nuer gwada dana chiri ke tok tan ke tigatin lut keneja chicken riar bang riar kan ko kan ga Nuer ko gang kan wi Nuer not for their self benefit ko tele mu ku ga benefitin para wo Nuer bigitik kan wo Nuer bigago so sacrifice let kana biya din ngaje no ne larga jamono Nuer kan eri jak gore janwo de na gwitina gwa mu ku din Nuer waya mi ki ngane Nuer no ka chol kan o ka jidawit ne de telot ka chol kan o Nueri ngwan Nuer kan de content gariek chol kan o moje ga shiori kan ke terrorist ke kan edi jak no de ko dan tijine na kan de kan ke base mutagatin mu cha ko nongtin ke wi jang kare duare re wi dien no kan charen tawte gwam char tawten no but ramadorian kana gwan kaman nyamane gan mane tegen wenum but bu kule ben ko che guje no tele kalot den ben du yo den ben kel mandana gori bi bilet kake so bi ka kay den mum bi tuoko den bi ken let ka dor kan Nuer waya mi shikante ko tele la toy ko tele toy ka dor ken minding their own business let ken but enemy mi chori alika tonga ma Nuer be bana attack ajala ka kula jago be rodin jejona right now go social media dong min tam mi chan Nuer cha kwetke ina dia roj ketin kon lat ka rodian de ne chwa bit ko ngene why do you have to talk when there ramu mo ku Nuer ku ka attack so de ne you focus ka ta dan de na on yam ka je ko jan ta dan wi mon yam ka je but mi yar ka Nuer na ka Nuer kut ka Nuer ni chang ka wer ka na chang abiadun matin ne ko la Nuer na me de jen go je ka long de tikula o nene yene den content kut ka Nuer wayame ti ene gwade dan e kwa Nuer la attack me na ka Nuer ka Nasir Walang Longashuk e Fangak Unity ka panye jiar nwinimi tien wene den mala Nuer ya na ka tena kene me jen ka gwade den an jen ka gwade kon yenten so kene de ti to ban Nuer benekti me ka yene ti dia la togo no shina chicken don Nuer de dak where were you? That should be the question. You know. Dia oje toyen rodun reak, toyen rodun re hoteli. So gwada dan na kanwela abidien. Bia tugdun biaja gek. But gwada dan en chi miet ben chirka mba ko inkwar baja la deteme. Bia benuno kwanyane. Hotela kwer madewun nyam a charge be kwanyane tin kondila civiliane. Bidil binin don worry, being one where bijogo no kwanya. Use I will do something. But development budget nongre which chari, you know, hospital, education or school, everything in Gorian Gabaga provide when a pew, carabene. Bigal had guarded an agent who tell a rig mutwalk. You me a rig mutwalk can eat a top bit, Chenica moon. Major take a danger, Mitch of Don where be adun gak, young ranch to a chabilip. But when chatam ko brand but take a benefit, be Rajan or Tim Gambelet can wear. Bia ngoi don Nuer kan Nuer why am in lokane jeremy 2013 all of you people dia je sia ngoje ni sia ngon don Nuer cho yo lo Nuer why am o ngayen no Nuer chicken Nuer why am chicken am no ko no ba Nuer ba ka chenga jek chicken channeling no won teleka base teleka offices they do not have any center mi char latin but chenka within heart of the Nuer land nyen gwa dan tikete chenka ni don Nuer Ramadorian lede kon lede loge chi mana ka mede kana cham ban mi ko bu rodin je changtel mi cham bo yo bi biya motor biya nang den biya lunjok biya chi mana kun biya bulo
right now mi ngaje no te korta na biet yen ko diene ka but when it is time ko take a queen kwaran balat ki tin ke benefit bijek beno o chi mare lwaka na modera mo ga kon were when chui kon bi chong ka rodan when chi korje tuok then be ladano if de na chong je I mean mi chi korje tuok don't worry broad watch but when a benefit ke jimu dong de jelel be ben yala no lwaka ko re dan chi tuok 2013 this should be a lesson but they kon yala learn including those people in kon ya kokoyo ko mu tuong nyong mo da ba jan don wer bri ni tana ba kachin wer chi kan ya log ba la le na pala je ran ko ani bu ko da logich ko no kon lungu no ngak bu ko logich but ko da jana dia wer mu kwel ka pin ka changa je watele rek tel mu directen ajene jaram dan be dil ka je but wer mu kwel ngayen win mi ndar yen pan kun yen te garigo so nwere mi te mi le rode ka kon ti garigo mi chi kon be stop no so ne de ti de kwet kan nwere wale akani den kon tin be ne runa lwakaka kala bit kan gwada da an ci danger che bere doran kon shal nwere they jogo no ne these people that talk against Nuer Wyoming, they are not heroes. They are traitors. They will be remembered in shame. History will not forgive them. Getting jail kone chala. Mano yeneme they jogono nene Nuer unity is power. Kon to kon ka lang to kon ka bom deno nyam keje deno be kon gorni itilat ke tishudian lut te kwan Nuer kwa palo liuke ka yo gwada dana chebin ka gwada dan de kon jika jebu ga benyal bana kolonial de historian kon waru kon de geje jang teken kamat geje shuluk teken kamat geje tichal ga ti ber teken kamat even foreigners they are united when they are dealing with us but mijin we can work on they are divided chari and dark this itself it is our weakness and division ame den ye kapchong ta mo mala Nuer la ka lu ka jamot an tan Nuer de je kapchong yutel gwabu yenang ten chai mo yo bu to gurun of course nga jen wo beche long mi chai mo yo chigar kunang wel gorka chi more ke chi do ki family no ka tire wo janda no titin gwada dana kwale kule la jagani de wan wer wa kanak of course then bej bo me no ba mi chirkina mo ba jo shunten ko don tel me de family survive je wa jere ga to jin mi chiro de ngai ko kule survive karim ne ko ken no chat cha goya don mi le de mo gwana jen bo mo da ba ku survive kit ko ngai jen wo adoru ka shendu ba chidelu ba de no nek du kana de lari mo kon kaloi kon jokate kon sharen lahat bane ngaji nodi la unity were very important de kon te kamat kam no kon de kon do dan yik ngaji no ko kon ngane but chiwo biya ngene were biya ga shenga jek ngene were kan iti chiro den lot jega ngene were ter kan kor me gwa ko bin were bu ko chon ter kon kor ka dukti gol ter kon ka raj ka gwar kana kor menye wala che jimam tino you have to do it one ideal chicken la chawo ka front line ko ken jijik ten gwadam but mi chetu ngwada ten dio chikon de bit so mi shikena me bani ngaje no Nuer unity is survival Nuer why army a ken la kodo na ka kon kodo ko kon la gang ke jiter ne de kon kwet kan Nuer tin kwet kan Nuer why army ne de kon kwa Nuer betrayed Natin kontin kwa their own blood kiriam dian kwa je la jor ko yone ngai je na mo elam e curse chengche butu okaji be je long ka changa dan wi dong ya ngaje no ala dong ya tin dong e tiglu ajun tama jin chari jogan wo gad ku biga tedi wala chi dier keke I remember no jira mi chin werna ko I know some people mi che beje long antama lo changa je no che mi je ke la chwa surrender no Nuer ba ganak for good ko changa je no che telot keke but it's not that too late forgiveness is there ajan taran kwan wele chaka je la pel karane ka chengchi mi jeng ti deng ye chebla ja pal keka jele kana la ra pele ran kot ajan budi yele kana kot so ngoda ba nong neji mi shirod rit chin wari gele ka nyok terare bale kuch ba cherin tam gwado won yaman
so mi chiri na me gor jeno de nyodye ngene nueri kin nuer wayami shikan talot kaneti bombom kan jagwe ka shungono jin wada mo gorojin doje na ma ke gwadan titino nganyen oti kelot. But the main important thing man bangaje longre teka wachung ne kel ka doru no matter what. Mi jiram ji gwenjen wo ci doru ci jegla tok shikan wo kam shiro da lot de ngono de ribet ko dong bu ko kwet. But mi ngejen tika luang tika power bu de jijow linga je please stop ni je a very important ko bne kon bi kan ma dan le rodo bi kan ngat. Dong na kel kan wer kon diala kon tin no gajen o den wede kon ya. So jo mene gor jeno de je nyodje ne terna kormugwa nuari keter kormugwa mi bi ka luartin en bi atamal bye bye normal ken yam ka na diale kontin barwani lingwa seme enda mandu ni shanko nyamule no roasni wala shanka badek ka paybangan ronkina dangro udi jandangro udi dich to kon ka jomi banaling breaking news en chitu ore wish ka malakala jen gormono banyo ka yekel kana mila rode re wisha kama wut na gore jeno de quantity de kon kalinkel kan kono ni am gwas mi jira me jidit ka no online tv channel gore jeno jin did subscribe ka the notification bell de jotwain ko mi te ga ler mi shibre gwas me de shamala shibikeji was dan en pailare o gor kon bu content kon lat cordian en bana kaling dara bana right ka kwida gwas me bana right ka kwi apnal kenyam of course my would ka apnal but kon right kamal kal point the state point majan bukore kwidem the root kam right ka kong chora le ban right ka kwide kare ga dan chora latin dio je don me ken jo me ken jeling den gor je no road palping ke liengde no mukuji menan chora lare which ni mi kamala kalen walle ka kor gwada dan wukurun wang den gore je no road palping ke liengde ko ngai kon no malakal te ko to korte tin medet wokten ka kwi ma kwaitut gug ma kwaiki no spiritual leader da ngai kon diala no jene were which ka malakal ka do badane shide man chelar ke jamano right in mat but chana melani jen breaking news me chiro da la de re which ka malakal rega me to ka kwi ma kwach cher ma ngai kon ma kwach bere which okay achana ngaje no che bere which but bere which ko de bere which ko barek ma char baje bere release so chan mi joro kula la chana kula leng na me tuoga en wala ka changa badda ka pay bangwan ron kin dangra wi jan dangra wi dich gwan mi chat chala do chat ka police ni ti shanang re which ka malakal kan police to toni dio jan o ka police jane ke joran chala re gwasme kan police to toni wa chaga nong na pan ka malakal dio jan nang kare ko changa badda ka pay bangwan mi chaga nang re wujo chala do kan ba kan nang doro shal ke pg kantimente ma kwaitin gwada dan ge jen wo bi korbo toktin no kan bolin to nunga ka bargazal kan juba no kan police ngi gono yar yale gani tong cha ajim char yale yale gwaskel ajo no em dun biya jen no biya wudu shal ke ma kwach no biya jo tak che be bere wi kamal kal ke gwada na betin che pg kanti che je bel no ani shi polini yo jalga jen madan jel ka jen no bargazal ko ke woni jandien rudien ko la ka jang dong tan dong de ka ter ko ni tere wi cha ka kamalakal ken cha ga non ka bargazal ka ware non ka re wi ba ku jupa ka jo cha ana chalat ken polini mi cha no ngo shi ga chu bre wich no cha jo no yen bay nan ka nasir kana wulang ke pg ko ngai kon nasir directin no cha la do ba nan ka pg ba en nasir ngai kon te kurtetin so kan cha go ba ka divided kan ene de kon tila police ni cha go kan ba ka dak no ba ka nan ka nasir ka jo dana cha latke chitani gani nok boko shaga nong sometime dong cha ju no just dun lawo biya to kamela kal no but quick no ba goro ba ret pin so cha tanen ju no biya ka pg tanen ba ju cha ju no biya ka dor shal ka me nasir ka bi ko ngai kon nasir ko tetin ba nang bur bi ka ko kon len kon ke lo nang ka front line so gwada mo sharurin chuling ka kor gwasanda na shiwe ke chikarner chuling no dong ne tibu but dioje on the process chikana logo no buka wa jika logo ba nang nasir jika logo no ba nang ko langai kan logo no ba nang pg no chu ral ka rodien ral na chikru al kaje re which kamalakal
wa chu ko bi garo dien dwan match are gwadan ci ke tok tin wa ken de ga nang de ku ka makwach de ko gwada makwach tu te tin ka piji jen do bran la em jen ko ngai kan no threat te ko ngo te ki piji jen gwada na kurtin men gorga je kire no be Nuer ba ko maktin no and when money a ci kan yu lok no ko cha kep ko bomba ne tin ko la de ne kabdin ka bob mo je lok na mon a chu yeden gwas mo ka shwaram kel chayu nak ne redien no ka jibon dang raw ti cha bar re ko ran ci tok chala do ken jibon shaga nang re dul wala dit ka malakal okay kan polin ci kan logo no nang ka nang ka nasir nang ka ulang ke nang ka piji ci kan lok no ala de ni antam shika wutin ko ba ne tin lokawa ba ko kep ajen to ko tamre ka malakal mallin ko ne na gwasme na kap ko ka malakal antam kap ko polin ka malakal la polin den kontin nang ka kur lo shawuna ko bna buga kurbi kana hoter ka bom ana ajan la kona lingano ala which michi jiga shika tel millet kana ala goni jeno bna bikeliu na ala regime la yana gwejeno regime gwa until kirek bana to duelun ke cha nga jeno chire ko mo chaben to tam choko kap ko ne to konti la police ni re wika malakal ni ka kaban chale keche kap ka keche lo na ka gwa kur no nga nang ka gwada dan tuma kwai tuteten ngai konen o dwal ken ko de ko wen winami ma kwai tu demand men chalar de no ba goro ba polini ba nang ka bom yala de wonene hen go ne jeno reng ma chara loin ka je balu jok telem din mo gora loin ka je abe alen mal gor gana mal ngum lok kira wo bi mal beben okay ngum lok ken e jamo eno bi mal beben so shi anen tam ken ko la police ni dal ken ko kor chayo ngach agent ko kor nen yen mentam tele police mo gor ko ngai ken no panken changa sala ra chaje jek tel yuri jeken ka jono joken wo yen wiya nyenya ka ma kwatut wiya gwada na ma kwatuten biya nyin ke je imagine that jino tele kwen mi jagat ku je jino baji pressure no jin wer kor wo nyenya ka nuare amo cha lo ko police ne police laro no kana shi ne buwa tel mene lel gwa dana to korten no so again dan en lero de teme rei wich kamala kalm right kone ano chikan de ni shikana lok kana shi ne wich ne wuliu den cha de ni SSPDF cha yo kwan rei wich gor kana ramme momme la police gor kana be kana kap wana ngwa kur gwa dan ma kwaitin again dan lat ke kum kir mi yadi de mishirgen me lingen me kap kana ka bom nangire kor ka bom go jin gejen o buli wan ko lo mi nda chikan dir ka lia anda ande liu ka ne to e kum tiri kum na mo e kum jak si kum gwa murai kon ka tok ran cha de kap ko bom no wer kor je wanak ano jino kule lo mitre wich tamu kwante go ku le jogo no ya koru na wo ka liu how come makwach man chala de very simple amitek jak lonye dakreng machar ga doblam wona kane diala ko ken lonya ke berare tijen bana mal bana jalat in state ka lugdian ko loñ kareng machar ikan gori jeno bikan kamna ndwal mishik na me dere kule la dwal mitedi so raina am right kone ikon ko ngum bro de lar ko nintin be misho kuna ko kap kane tin kon tila police ni nganya jen wo bu korba tuok ti police kan banok dine SSPDF ko police kap ko bombe kananok e too much to kong shorale take edge ko wontama arami mo ba don pinki ba watch mu kenche succeed ketin kona lada mu Nuer we ga palwe buga benelo bugan kamala kal bianen no bajo ger no karada dien mala tet ki mala jordo dien ala ka jang ki tin kuma kim yadit mi ci telot ro ci tel power la jine bang ci ko la de ne ngayon kang bor la matke tinga la do dan la yakani la tele lot chere ke mona den de mi mona je dan ma yang jen ta dan la men yot kana je kim yadit ba ji use that moment men tika power when ji power to yala ci to so right now agenda and le road ne me right kon ga kwide me rai wi kamala kal kap kana netin kon tin la police ni na ko goro ken ba kanang wang kur ki ba kanang kur netin kon tin la de ni
kir me yadit kwa kale kep ko bom we akor chwa tere which no so this thing de kon gujeno mugwa diaga shemugwa tera mugoro de kep ko bom ka baje nang re kur ko bom na mo che dia chong ka na mo shi acceptable so right now man gor kon long o ereng machara lo inkeje alo inke reng machara den be mal bagwa be mal be ben acha goro bina be kliu lora bang ka do ma chijan kana me tiaga long di man ko lo inke reng machar chi jala issue no mal be benedi mlokie bu ngweno bina be kliu bu ngweno bunwer be kanak kan wor ke human being to dong chide menak kendial ko ke human being leng jodien leng kolien chu goro bina be kliu bang so polinetic kan ga chonko be kan wo be kan lok bare wale chi police ke chi liu ano kane dang roti te jibone kake so na me agenda an chore lare wichin winami goro de konaling ka do badan che to goja to kon ke jorodin banling gwase me kamanan chi to ka my wit ala take assistant chief of military intelligence re which ka South Sudan ko te ka my wit edit SSPDF ken chaga jogo no de ka rodi report de ka wo re wiki juba no South Sudan People Defense Force chief of military intelligence re my wit yala do jen der road report Kate quarter ka juba brigadier general Gadwick Kwok de Jow no ki wun kwel Kwok general Gadwick Kwok ki brigadier general Gadwick Kwok de Jow wajen gor ke je re ke juba report me le road teme no ka do bran chalat ke je muguyena magwaze me no eno baji jogono jin bere wich kie gorno biro du report ba ko ngaje no jin jiram chung kel no ka kwene kir to ne me right now de no gijeno ngum le roda mi chal kene de ti on chal ka kwere me ka jamone jogo jeno bere wich wude chal ka brigadier general Gadwick ko ne me report no pa no mi chalat ka online ane ti dit la kwar bene no warama jaga assistant chief of military intelligence ramadan en chubaka je war gadan cha gor wa my operation commander no wa ramadan run information kanid kontila director of military intelligence ka grand force so gor ga me ne ka jen shanga bakel ka pai bangwan lo pan keje message danen cha lat gwa cha la do ne gurga jeno ba brigadier general Gadwick Kwok no gurga jeno jen bro de report re which ka juba cha jomo cha ja kwen ngai kone no mi cha report mi cha jijo no cha chola kir kan two things that remain ojin ba ji kapchong no ki ba ji yen kan nangro brigadier general Gadwick Kwok pai konturo pai konen wa cha chol no cha chol kan ne ko ken ka gurga jere wi ka juba kir ma yadit waman yaman go keno dong chul geje ata dana te security geje re wi ka panal guru jen wo der wokor der jonang dong e digit ka my wood ki digit wendian but this thing quick on down le road but guru jen wo be yu juba no guru geje bo en woken de ken wa kore chitwok special kore to ka panal la kore chitwok lungu shukan kore to na recently guru jen wo ba ko teach guru ba ko teach Resident Klajan Lungashuk and Nasser, as well as the detention of the Mayut County Commissioner, have created instability across the Eastern Corridor. This recall may be linked to consolidating intelligence in this flashpoint area. So, Korama me ran intelligence kajoran chalat kajeki jaramdan ngi security go genodero report go bajo gwit kata dan shi apanal kakan wititi Nasser kan Lungashuk do badan shi korji to waja wa go genode joti no. So titi kati gorgono ba ngajeno ngumu ko SPLA yo ku corporate kaja kacha ka mega Canadian so number one thing yo gene dialati gorgo jeno ba ko ngaj ko bi ngum botok but most important thing bi ngajene ala brigadier general Gadwick Kwok do badan shal yegaje wane medera serious issue ko de mi cha ugi dong de joyen so quick kon medan le roda money so they should be careful linken ko intention kon lat ko rodien chai kwen la kwor ga chagu jeno chu kwer chi long la ji wi yan ga baji yen ko go jen wo jin chi buga so na me e ka tibe be lat ko rodien tedine so ti gor kan gwen morong so on security chu dan to ka panal especially ka de ko ne lar no ka malakal
ke PG country right now jaga which ka o bane diala konti la lo yal ka kin yadi baga nan kor baga dial kep baga nan gwada anto korteten agenda an le roda ramaluga then baji wike baji yen agen ta dana shangai keje so within my wood gorka loyalty din right now ramala ditch then baka nan buga we yen ta dan deten so gorka mishire na mo no biken netin kon tila jikuma spela yo dial biken ga magone ken gonne kon tiketin especially chit ke mtuoganta maka makwatut gorka jeno biken gam ken dial so go gwe yeno wuj betede mu waja gam gwe no ngum betuog mu waja gam shikene me so ti ka karikten kona lat keno tuok re wika so Sudan tin kwala goro de kapchong makwaj ko na cha ba ngen bom nan te kana ale ala gwijeno ne dial gorken luang gorkan de kan te ka doru mu jekana but instead o ba goro jeno ba chonat ba jabat na ka yegwa dan shatel power shatel luang. This is a big issue right now right kona ne so goro de ne dial konten wano de kan char corruption kon de ko nyam kaja gwene jeno kuma sfela yo jatin ano ke equatorial region tika korba ke dini SSP de bar recently telemi channel adaken badi mandien ke lew o rengma chara lo inkaja me nyi shu ke dialati o rengma chara lo inkaja das is it jana to ka apana la jeno rengma chara lo inkaja man to ko western equatorial jeno rengma chara lo inkaja so me wete chaka lo what will happen so but tigarik to want to body and la to gorgano de realeka ngot karik ti kan network so de ne dial tin kon tin cha yene kiro de ga dilon ko de malda ko ben so away ko bi mal ben ga jalat ke ti ga jamane ban ngot kir ya di che gor mi chikere mone so mi chikere me gor kon liang de gwa won kume mitem chor la gor no borwat bat chirana gor no dong be bet chire di mana chalat chang makai tu ram mo mila randa which kashi chiram mo no late let ka kume bane ka kan nakamone so di yen michina me di nanga in another report go has me men bana nyok milin kona okay another breaking news katwoga re which dan in Shalke Twitch East County no chala do take ne dang dok ti shanak re duaren ai kon insecurity dana twok na me twok ka doro Shalke Twitch is baje nywa yekel ramda la commissioner wijin winami cha jallar jang ladro chin mission me cha twok ngai konte kon lat Caribbean by the way re which ka source ano sometime lo kona gujeno gorte ti dobran token geje token ka penal karada no everywhere in South Sudan terik tigatin kerik to goro de kapchonga dobran en de kapchonga je so Twitch is kan gwada mtie ke uror kene duk jen Twitch is dan to rik tinen mene jo chalat gwas me chalat chane dang dok no shakanak kene dang welkel no ti chibat ti cha gwadan chi ko tin chakangech chi commissioner chelat commissioner of Twitch East County in Jonglei State say 3 people were killed chane ngwan cha mu ka bot ka chane welkel chakanang na me gwadan to ko tin gwa ndan na ya deptin karech unu chale judge arab judge chala do rega mo tuoga gwadan chal ke lang a fishing ground gwamna na wad maitin karech jen gwadan wuri we toktin ka kamdien ka Twitch East County kene du county chala do Canadian content ba nam ben mak wachi kene dang dok chicken kana karunwang waram kere dien shek mchana karam kene dang wane amoy ka bot rega mo tuoga pan karunwang bakelung chukala no ne de konen makana wagi ken ke jen kan ngum chale lang ki gwadan to rektin chiriga mo che tuok chane tatone shakan ne dang jok kane dang wana te ka bot chikan jo mo chikana lat so ne me nyu the kon ta dan en wo so Sudan we ke je ka je chiwone jen goy ka ke je ko so Sudan mo gwa de o je china de le lutin so na me len kon me o de which South Sudan der te kamal warik de keliu ramdan bi kapchong e kirmi yadit ko jaram nan te get power mi se gorno be je kapchong jen wede wenono so jang ci kana mal kam ne kien washe de melin kono gwasme to ko tigitin so ko di alti ba kapchong de ba kapchong gwa de dana ci kwar ci gitike mat kontem right now right am right de kaka so go ran no be power be je nyodra radien so ko ti twoka so di ci ti gor kan lang ko de ka gwich
ko kan ko dial mu to kan de kap chung de lana ko na nyutin ba do dan to kan ge ba je guch so ro to ka de la lat ke so jo me gore jen o de je nywa ye kel ka ta dan en chi rikti chi shi ka to ko je so remember men dire long gwa de men man to ka panal gwa de dan te ma kwai tutin men che de man che je la de no de dat krem ma cha de je lun jen gwa dan te ke lu te tin ka jen gwa dan ba de dial ba ka chung tin mu te chi kiram yadit che de te cha ka kep chung ya tok bu kon kor bana je chuling re wich ka panal kan god dialtin ko kin so right now liep ko ne jen go amen wo tombe amen to ba ka panal ke malakal then be somewhere be kor ken bu go ren lat jen dana liep kan tama der miling yana men o icha chi ne ngani ngana mobilize kan ko ne tin la kum kirim yadit SSPDF kef kan ne ko tere wich ka malakal ngai ko no dong ne che de tuok jo right riunen tangwan la jo na me che betuok ma kwach ba je joj ma kwach be jen but look at the people ne wan cha de gor no dong teri ke de tuok ke jen la ko na lar no yuna gor no nuere ka na ko lora ba wada dana chin nuere chi kan te unity den ba gor ba nuere ba kana achi ko ne shunen cha police ni cha ka kep ko bom go ba na kor chi kon ma chana jenen ko ken lokan no de ko kor it's supposed not to be like this by the way ko de nuere de nuer de wa kanak so ne ngai kan nuer ma tan den ke innocent cause de man me joje long mu gor ke Jesus Sudan dial man gor ke Jesus Sudan dial kana malati wana me re ma cha de jelun alon ke je simply ko le la ne chobri ana nuer ka kan lar no ba ur chal kir me yadi de baje yen ke baje de 10 ke baje ti no wutyang no ne to nye ne kanon ke hali ka dan ba na ba ko kep ko bom so ne dialati shi kana lok and obugo kor ajen me take all these issues link on momentum so no bi malbe ben te ke kiri me ko lat mukir me yadi do yes bari ma char bajelon things buka normal kan dial jenta dan len ngaro dien keje so na medere gwa no de yena ling men jok gwa semeni dio je yanka war shete kaman shalke lunar clip chi pai chetet la me der den chinere ngwan chike dier you know pai do dan la ti deje you know wo scientist ngai kan lode kanetin konti la jatem anu beto gane ko jen chaje report ne ke 2 days ago ne ke din dang ro kin dang jo no bi pai betet ke tane ngai ke jene dial wi mon but ne de shije bele la me di de long lo some people pen karu den met tirane mi de kwen ita lo you know dear na win mon daga why do you have to worry win mon daga minge je no shi jira mun gon jeng ne why do you have to worry win mon me daga ma dak ko daga mo you should be happy by the way because akut she ran so me ko daga oda mo pene ke ken kweli point den na chalke cheng te melele ma kun ngaje mo but what I know so far wona ko telar ne go teram ngai tade na bare no tamba ben gaje yin mon gwa da badaka je ene wan doy manager kane o it joy keje jok okay ma this other thing to tin mala ko nyane wala ko na link bo ko cheng mi chaben la ra le da job pat so me la job pat den be pay be je be cheng be je kuma la do dan der kula boy keje so be pin belel la mut na mo teten so na me shi me de na dier keje no pin ja deng ne abna wi te ne de wi ka doy ke jar kane I think dia ja cross South Sudan ke liu chikon dia len re ro Ethiopia kan were ngoy ken je wi char ke doy ke ne bol you know me chokule jen chulo nen tang wan cho te de long ti dial te tit ka kot ti dum te ji te tit ka kot right so chi de dier me ko lar be nang mai be nang jeng no nang ka ra de dien so de kon lar no di te dialati wa santi ne ken ngai tare no go dana beketin ko shi ka report ne ken before kan to me jiram la gwi ka online de ngaje no ngum shalat ke jen mashal ke blend moon jen pai mala tit ke labe so chine dial kan de dier ano bne dial bna chu we na ken ngana bible and all that so we all know no ti dial chak ko so whatever happen jen ngai chap de no ne but santi ne teken kenen men la kana nen ge je chenga me jen bo to ko jamana but ku de jen dunda chenga ran che bangan mu to kan we na mo and then ko jen kwal chol no ko la wonder la ka ngai la ledeke ko bi negative jin karwar jin human being
ngo ja ko be breeze be ye be right be ted any miracle you yourself you are miracle so mete miracle dia de ro gujeno you who are you de ro tina bane so muto ke tuong mo na ma bi ngaje no ti dial tuonga of course so we do not have to worry no e pinya dang tene te wear you know e pinya daga I think you guys should be happy ke mi shejen mi ngaje ne jin kwa gon jeng lo ti jak please ro do we re jeng ne le ne mo gwa so mo gwa gor ko do ma le ne je mi guje na odong de kan te ke je mi jaga ko diere ke je ko ne ngwan ti ke die tiang along no nteme ci pai ci kutet no na be ku win mon ko dak so mi shi ngaje no win mon no che kut te garig mut wakten I think one thing dir lat den dir shu gur jen go bro rer kunyal bi mo gwa bi lat it ko shi guje no dong ariek so you should have do something okay so men dir lat ngu avoid ko re jeng ne so ne me jan pa tiang e chitet ti ma ngai kona okay chetit ke tiet mi di long chuma chi kon dia lang ne tiang ram machine and dong der lar no pai chetit ki chete taradien ko kun ngai ke moto tone so nobody know them so they kon kangach ko janta e dan chi te jena mo bi ngaje no pai chetit kane te kon te sing ni ke nyam ko chalat men shangan men gwa tam dan betu ko je so amangai ke ne te kon la scientist so na many there guano de konangach but sometimes you worry e pai tiet ne dial winna nyal ni winna there konyal tiang wona ran lar wi de chang winen ne dial ne so mi chit kana me blood moon mit la de tin chi new thing no dong ne de kon dong khui kamanan to gor jeno bana ba ka ngi ke all this event de kon la to nyingro nyala to tilaru de na to ko gwadan chi to ko je so jenta dan en chi na mai che to ko je mu goro shina biya der ke je ko ngai je no ne kon dia la na der long te ta me dan me 2000 ke 2000 me pentin ne de ngwan long ro nuore no why be mon badak en ran ta ngai re litka nuore ko ne ngwan na re litka 2000 bende bin mon be badak in that time ko chawo jen gudwa ne ngwan ngai re litka wa mai wa ga doje de ne lal ko ngude gwin mon na wala karun ang tel win mon mishidak so kon nyang kot ci kon ka ngach ci koran ba captain kot jen ngen kamo we be daga je ngaje jen but ne kon la bi ke to la ngak bana la don ken ngaje go angular especially mekan kon gwar ken kon ngaje to ke di ci kon go ngaje de dialati jala gorno braden bi tie be nyol gwal dan cha gwarten ngai kana long by the way ke tin kon te kon online bi ngaje no ba to go ne ba tedi ko te ne de kwa predigne ke no bene metene ne and all that so ne to ku nganje no ne me ta kel boga ta dio ka bichang ba ne der ok ba be nyo ka pin ka tiang balar no wuje me len ko rin ka ta ne so these people ke genius ne re kontila scientist ngai ka to ko chi kan ngani kan galat te ke equipment kan ga ala ka tem kan ta ndo to ngani ka je okay wona ka climate change ko calling no climate gera rode you know nyoj be tin pin belet all the thing they know them so ko ngai kan ka akan ne kon en bukon ngan bukon ga len ka je but mi ngi je jiram le ti je kala tok you should change gerodo so won ci kon ale benden be je go jiram go so ko ne weran ko kan to go kan kala dio je ko jen ta dan tok mi kan to go kan kala wi mon then what is your next move mi shi ngaje no shi ku kan ti an ka wer kan wi mon kan da ko jen wi ji sha ma ko so please kuro do ger le ne mo go anyway jen jodan go de nyaa yekel na en ban nyo je kala rodien je puru jino jin bi no online tv channel bi je subscribe ko bi notification bell bi je twan ko mi chete mu je din mi che baraj ba chamala chi bagaji bi ta kamal bye bye normal ka we kana dialtin content ba rwani ti ba kaling to kon ka lera ti bay bay to gor kono banaling at gorliang ka gor je en wo jinde regis de palpin ba no gore jen wo banatin kondi lat karodian reywit ka South Sudan kana dornuari no bana jaling agwa reywit ka South Sudan chi wona jen kamal chi wona jen ka goy wona jen ka je wona koro wona kan ka wonyam ko tene ti chaje gorno te kamal medeben rey duara danen chal ka South Sudan ka gor ke jalong no de don wari de jadaki de je destroy enatin content chikene guje no bigun wari biken kanak kenyam no bana right ka kwilwan ka mente ke mo kwaitut
bana kulo ko korin ko kena kon lat korodian kan kono ni am mi jira me jidit gwasame ka Nuer online tv channel donga jen shanga ni am ka ji ko bi ben ka jen channel me ka Nuer online tv no gor jen wo jender channel der je support der subscribe ka der notification bell der je twany mi cha tek mi cha lare da chwa chu be ka ji kenyam de tin kon lat korodian kore kene maletin kon le rodian ade kan chwa chu ka ji chana mto chana je melat be gwasame ka kwima kwa chut gwanda tengwan la kona raja long ka do badan en kwa Nuer kwa ki influence ke je go kanetin content ke long ki te power mi lat kan wo cha kam ke mi shikan dor shikan lar na mo la ne tu ngala ka jaga ka dwal ne re dwan Nueri la Nuer la kan dwal special Nuer dwal kan long go mi chala no ngaka me go la Nuer la kan dwal ka je no shin Nuer che deriet mi roi guk che dem to adwala mo teten no andwala mo karwade mu kon roi ku kwide maka Nuer jaga Nuer ko bi kenede konti la guk bi ken ko gor anyok michi gong micha kech re dwan Nuer la ne tu ngala kala delong kana ngaje no no mo che bogwa kodi kenede konon gor ko gugomo bika kech kamen jaga dana ladi mishi wote min ladi bigoka ajen menon kon ko en wale bana rach ke kwima kwaitut ano te ke misha kek anete kon shal ke tet tet chika rach ke kwi wurnya garek chicken jom to kan lat ke kwide kene ke 1992 itiada lat kene jang no sha malakal sha ja kondek wurnya ano wunyang jene gok a Nuer spiritual leader mitika power midit ka take influence ka Nuer ideal me dor che lok che jona na wud banawut no wa jen mlat ke makwai tude jen raja dana be ka tet ko tet ya kam dwal midit ano tet antame jen sha yunen no dwal ken chol kan kot no lwangne gor ko bane nak makwach ngai kon dialo no mone yakach men biya kul ngajene ne jor mena kan kona kana gujeno gwaye alaken la lodi na te the long gwada dan en te kon ke disunity men channel dan nok men doy kor dan kone kono shal Nuere gwada dan liu content kam ne kon la lodi la te the long kan jor de alati la kana no long mi shala dun wochin Nuere yi yori nak ke chin Nuere shori disorganized charodian ling no bo wona ko te Nuere ko ka to mo ke yo so na mo la te la ka kame talwaj la kana gujeno mandan en le rodo gwaye long wala kana ngejeno shin Nuere chikan bile te ka mat kam niken so madan ka dore ko ken jaga ko blodien tet kama ka opportunity bibiga ne kon biken ga tuga je biken ga ne ga je right now ko to ka panal mu kon right tin wale eno makwai tut chengok enwo the jang be yet ka janga na tet mu te cha dakre machar cha jalun kana neti koken do badana kuna la rwal kaje jaka delegation we araje ke makwai tut yoga makwai tut en wo melade mo jaga so chi ne diala kon tin we can no de kan makwai tut de kan influence dong ka friend makwai tut ke kan ite mo guje no dong de kan ade ka roike makwai tut so chi kan guje no bu ka roike je malat kana gwaseme lat kana no chima kwache dewo ka panal ka malakal de mo kwai dero de rit da no de ka jaga janaka da no de ka jako toko ke man gur kono gwad me o ban ngaje no influence me tere te go no remo ye me tedi mi jak ko ba ka no ko jamon wore de jogo no ne power ke liuti ka go no re kene de kono lotke mishran che kech la janga ke ngo chaje la da Nuer mo Nuer bumbumo mo gor ko mo ramo gor ke ne wel ne die che woniam ramo rami very powerful ka Nueri deserve ko de jagor ko de roide de jeling o jen take influence
so bana yi ba kur ba dil ter ke shon nga ke shode ko mi changa je no na mo jega nge je no na mo mede je nekbo amene dial continue kor so che jele la gor no bebiet ko shina chum ni chang ko Nuer mi chaga to in the end of the day what will happen kan it kon don kul kumyele je karem Nuer ma of course ba ka joj he can be written so ma quite to take influence min dit ajen shi achuling antama gor je en wo de dak ma cha de jelun ma cha de jelun no ka de ne dial ko kene content kor de ga dilun do baran lun ke ki mo lun ke je ngai kona odi obi mal bebere wika so Sudan ko Nuer kene ko na kamara wika so Sudan chi ne dial Nuer ka ro nok malo jang chi kana noko ngayen ne syang rami mo mete ka siden gwanajen jega kwenetin jega pikatin toje gwagwa rama mo je ja gor no te ka mal medeben la gor jen wo yene de to tin cha juch be keep outside shabe berech ko mu yen berech te ka tubi je ka je be kwen betel kon dana ko lecam angulo demo nyu de jen wo sikana be nogono de Nuer de ka te ka mal ko kwenyen ku kan le je ka choje dana shu ke Nuer do gu ke no belarik Nuer shi ka ngwan Nuer shi ka gwar Nuer shi ka ker chobi are wika so Sudan ke ta dan de gore kume ga je jaga kuma ko betegane to ngwan long amen let boni biketel so to help them no becan rodian secure be kwenen becan secure ka kwigan ken ko ken konen de kan kalat o becan Nuer becan ga push out go the moment you malche ben a shamal cha nok a kir ne dial kontin lo mal chi kan mal kan nok ngai kan no betega metod mu bitike diu katin kon jeken ka start from salary intin kontin jeken ka wona katin kon kwal kan ka kitin jeken ka kaliet amantin dial ko ken bojan gwazamo no bukwene bakwa kwan chi oto ere wich re kuma ka katin kon jeka ko betene de ngwanto rudin tereka tibikalet biken go gor re kuma ka so Sudan so ne to cha go no biken ted biken let so that is why nen yena sha mal cha go lat ke je kir so mal der benedi ka jen gwadan ku kan konin ku kan jekten so mal will not come so mi chit kene me ja kon ko de ko dan ti jagwa influence dana ba mal ba je nunga je odi we need people to take power shit ka makwatut ramati ke influence me chet ke makoy tut ramimo nogo no bi malbe ben ki Nuer bi tek me chet ke makoy tut so we need that person so makoy tut ramati influence ko kujemo ba jezel support ba enemy en katara ande malde ben gaje ngada jen go nene Nuer shiken gor kor jiramo Nuer mo mling tong Nuer mo ki jen jor mo ray ko tong Nuer mo Nuer shiken gor kor Nuer lat kenu amala be mala teten ala nek dun ka Nuer shin chi o dwal Nuer shin Nuer dwal you know gwi Nuer no kurtel mononga chang man sha Nuer sha nak pado de mal dare ben jen do badan en tom na ka jen do badan ku en de man ku en linga ko en ma kwai tun mi she gor teme en o tel mal belat jana cha de le cholo no gor jen o baring ma char ba je release dar shu mang yen gon ten kon yenten ma kwai tut ja ka pi jen tama libe report na dana ba no ngakir mikir ma yadit mu kan a chamal che jenong tele mal banong ki chereng ma char che bulun and then dio jeno bana do bana jeling oriang ma char loin de very important ko kuje mo ba je gorno ba reng ma char ba je dilun mu te charing ma char cha jelun ngai kon man dana betuok biya penal malakal bi yekta under Nuer ngai kone longan wotin kon lat korodien o bi malbe ben shio te ka kor mu gorni Nuer ne di konti la Nuer miskot cha gor kor sha sapono koratin kwalaro peace ku reign peace ku prevail rewika so Sudan and those who are against peace ne token ne kon jengnikan ngoro de tech la tok katin kon la na ti keje banai de lanu mala be na te kamal der kula kendi cha support mo de jil support mo kwai tu che nyu de no jen no ko mal su ku jamo reng machar baje dilun ka jo dana gor kon diale loin de jen bi mal bi no tel mu da dien bi mal be ben geje mal be ben ka loin dak machar jo chan lengwa same ngai kone ala kwar apnal ni kwang shorale shi kona ngajin wo
take a statement micha megani ka gwade dan chola mo kwai tude no jin chide ben ki chine ku chika den nang chika den nongre which ka panal de ro rit no ngai kone la message dan etup do badan chalat gwas me chima ngai kone man chalat wude shalka me James Kwang Shorale joge makwaje no jin rirodo chubere which ka panal ki kamalakal reason danan shi makwaje de wikeje kenelat but chalare jeno wonene en wo malakal adormi momete ka ne to wante dag lani ngam ken dak no risi ka dak ka karo faji kam non ngu chalare jeno go teda de wite sha gor no ba this place ko rianken chamkan tin kona chamkan katin jikana ka kirma yadit ku karim no ku kan galatuk no ku gan wer ku chujre nyach re kore kan re kamne ngam je chuj ram chuj so di mana ci kwang chejelat jenena jene chulun je chubu wi gwad me je goro je werka jongle wer bor ko gwad metel kore atina ngu goro mo gwad me chana goro no te ka kor mbutu oktin joga wer spiritual leader no ma kwaj so mi chit kana me nyu the jeno en kwang is not ready kamal ti ready and instead of that ling no cool lana larana joke dia ba jogo no jina ngum gori question number 1 ngum gore ke ngum balat ko shina bu woniam ken ko la tike tangara mutu ko ne dang ro mi ngade la na tike okay nguto ko balar to ko ne okay ka baje kapchong de den do dan ba kapchong bi kula lar ma kwai tu chelat Georgia no en gore jeno baring ma char ba jelun wa do lamba jelun ba ne dial ko ken ba ko lun simple a simple demand no do no me kwang sholen instead of dong da laro ba jelat president kir ma yadit jalana jeno shuab raina mrai konene teade kan share realika bikin yin kanware tead ke bizi ka baburan tikitin ko ken chen kre babur shi kan chen narar gad ken dial ngani ken dial chen kre babura ko jala sanctuary kakamo so tel ka gwadadin jenga bongna jem baburin teram de survive kaka ken ka dor mutot ku kan le jago ba ka use kirma yadit ko medan me to ko ni chana ene no kwang ke mobilization che jalat ko tet no kene ne ti chalgati la jang ko mobilize ala gwele force kene abishok we anyenye kanware che nase che jadak already chikona ngach nase jadak and then chalo ka fan ga gwe jadang nyok so ajem ne ni na tama ko kwaje backup re nyale ram mo la Nuer ko kwang wu Nuer jala governor what the reason ka kwire ko Nuer bakana gwane tek Nuer medan general kel ko kuma spelayo anjen ram kel ko kuma spelayo lo chunga Nuer ngayer wandi ko la de kim yadit lakin yad la jala de jor but most people chigo been surprised when me she kwang chele la ram le liang no kum kirm yadit medan la de ne kirm yadit jor antame chikon ngajen men chalat kan Nuer kan Nasser kan fangak tane ngaje gwanu ne kede ko la no the wool apanal ya jadek already Nasser chedek ulang chedek chelung shuk chedek choka fangak degeje wol fangak kan new fangak anyok gen ku gre nyal ku kan use nakana man gar tiene kaje no Nuer kwa Nuer kwa use lo nakana question onena raje chalan medan ko chala de gwanu en kirm yadi ram jeng nakana ka jana be tame chenyo lat bono chen goro chen Nuer de menang madong angu ko no la bom kaja karen yali ku displace chang na kam ni tame en istro no mo istro ba parwe katin ko ne chalat ba parwe so message dana cha direct kama quite tut very clear mu ben kama lakal ajen kor utile lawonena ngum belel chang dana chi ma chawak kos na me bo wuka kormi dit mu wo tuogo na mo mu tuogo no kan makwai kan lon ko convince kan makwai kan lon ko kayo kos ngaje je la delegation me ajang ni siang mi ya Nuer me ajak la yo la ya kam gaji ko shibu kor ba ji convince no shuga Nuer shuga jako ba ko nak wal pan ken ga Nuer mo nga mi shilu bo side
ka tet ka jang men Nuer dio jeni dia liuka anyok ne ko displace der go ano dena dwal kon Nuer ba kon bu juj ray dor kon ti ko dande gang ga Nuer tiken ge chuon ko de ko den gang ga Nuer content ka dor ken ti kon ka chuon mi sha Nuer sha ka ta ko de kon Nuer de kon ka gang wat ti kon ti ka chuon ko de ko ran ja ko de konek of course mi chana dwal yes den ran bar bara mi chit ji baro du je rami mo mi human being mi chit ji ba dor be je ba mach kala jen o ye kwera o jin bi dier kaneku kwero bene ku ka gang mi te meneka kwero jin bramana nang ne ku changa kwerbo be jogo no changa your boss be jo mi le mo boss is wrong. These are innocent people you can let the jack but instead kwang che gola jo na we are poor rebel tire kaneten kola na jogo no jin gor jeno mi to dul gorke shugi ni kume belet ke kume gor jeno brodo chaklat lat bi chak de keteleje foundation and these are the people ten jogi no jin shi goro blood bi gor kume goro lat these are the people ten kon te kum panken ten kwa yole cham kwa ile takrar kenen go shuro do met kwa the mene and you go and create job they are telling you be a job creator ya gwe ni wan kume ka wal ne roje mo kene ten kume nga kume jin kana han kene di ala konne ten teram la lay ba ko no kume lay me lay de ngaje no a different tribe ke doro di meta guardian then at kubet okay nema kume loin ke kume yang ter manan kon den mi je kon jo wi agorun lat ko kena de na ko mi sha kume yang ke kume loin de na yoro din go la de kon cho ko den kume no ko dung doro dien but these are typically human being chet ka kon bigi jono gor ka lat gwaseme lokene gwadan latin so jen bichit kamana lero de ke so Sudan kene ne nang Nuer but chun Nuer ben defend ka panken kan Nuer is it not shame she poch chiran che de poch kadi shirati rander poch so mo quite to demand mogwa mogor kiro bi mal be latok alat ala what the Nuer people are fighting is for peace to come, that's it. Release Dr. Machar and allow peace dialogue jandana gorka mu kirma yadi duwe mal we jago bete wano be Dr. Machar be jelun then bete go to butwok so janta dan litin so mi shalinga sha demana am quite tut the same thing lat kuma SPL ayuje de kono gujeno ma quite tut jen a spiritual leader dong der gujeno jenon ka wit Nuer but kuma SPL ayo already Chol can kill Mayadi no Jinlo in Dr. Machar and all the political prisoners. Bluinka. Look here. So a choice material take a kumas felayo. A kumas felayo chai took destroying nika match, nika tamid and charing Machar chaja yen. You cannot be can destroy. Gotten contigatin qua yes felayo drag a match. No, the SSPD of Kennedy, Uganda sharin mat. A kumetedi, mo logo goraro. Go beneka benak. Jana naga de 2013 naga Nuer chaga jure wiki juba more than 25,000 chaga nak and point and kir ne pain and yale lure wiki South Sudan and more than 400,000 people tishi perish ke 2013 civil war ka look de ka wo birek Machar broda chung la kwere very simple thing he should just have to accept riek Machar de roda chung ko jala very simple Ram mo jana gur jano bana bagala sef jina bana baga sef why don't you just go for election be election be jo lat ram ji pada den aba kwer be jek why to mi chitena me gur kono de kono ngajina ramadan long mal e kir mi yadit chi riek Machar goro mal but kir e ramadan tikare so ngi kon kuma sfele ayun walle no joken kir no luñ dar riek Machar ke benero da gang benero da defend Nathaniel yet chati cha jogono ongum teriena so chala no mentene ye o charanda chaje gela kwera chaje yen no ko lokir ma yadi logo be kume cha tan ke 2018 be jeladlet chit kamal ka logo jeno ba ko in kwar ba jeladlet so ram chit kana mo der aram te der ram gwa mu logo bi mal ba jer yale ka kamal cha tan yorede rieng ma cha libe na mal me were wiki juba we ne karwade ko chala no jinwer rei wich ba mal ba jo la triten and then kind of hesitate he went straight to Juba Machar criticize long na itungwan eno rieng Machar changulel cheroda jako ba je la de jek tet ko jaramadan eno go ba woni ba wo ke Juba gwan mi mo
sianka je ala prisoner cha changa la rami mo take freedom ko kana me jalne me dan me ba yenane jel kune la ne ngwan la no she surprise no yan kaje but a surprise ne reng ma char yende instability re wike South Sudan ko ba ne dialo kontin kwa ku chonje kel ba kan nak ko cha jode cha jibile gor bajelin reng ma char shire ke makwatut ko te ne ngwan gor keje jode a very strong ko jode strong ko take influence e masno de je respect ka ta dan tikeje but cha yen ni chi konen ka South Africa cha jo yen te kan raw saris ke rundang ro ki rundang dio cha je le wonno ke 2018 yo mal ko be nyoto tani ke kir aja wan ken ba je silent but bongot ka minyana to ngum gor kono gwasme gor kono mal kir mo ko mal be kir ma yadit be mal be jenong but kir mo ko mal tel do mo be mal ben ke je so right now Colin Shalke kuma spilayo kenen Nuer special leader awona kan Nuer wai ami reng machara lo nkeje amala bere which no na chingagwa anetin consular refugees kalore which no ane dial gwatkena karyal kaka a politician real road yanaka ko queen kware and then things big show go but kir she ready odi kir me yadit a changa ni constitution and the real kala bongone kana kontok unification of force cha dem lat ko cantonment sign dial kon kuma spilayo tin chaga daga dial what remain tell me remain kajan la kula gor kano jin mu ngeje jin kwer bedel charka do bdan nem ci gor yeno ne ko bukliw ne ko kula gor biga ne ko kuyunka ne ko dere ketit yedu ga ne ko ajan do bdan en be mal bakula ben geje but right now Kir is not ready. Kir is never ready. So mu gor kamala both side bikan mal bikan deal nok Kir ba mal baje nok ko bunwer bu mal bikan nok men ko mesfilayo but systematic way of kwanur ko target na kere nale I think they just conversion learn. We learn a lot. Kekir. Naga kon kare nyal kene kum Uganda. Ongu mungot kakon. Tele mungot jo. Yana ngaje na mon tele mungot. So for that reason, gorjeno benarin dil gang benarin different. Okir mo gore long kan were ti te dong de kule vote ke de kwarken kule vote chankel mi ko inkwar sheben. Che chak gore ke re wika sos. Yen mo ko displace ke je. What do you think jiram de kel yana kem yadit? Gwijeno jin bu queen quarry a bishop be bay no no shung road ke bajilok ring ma char ku ken lo shi kwar ke road bele shung ka queen quarry but ke jin ladungu but ne jin koran ke bro do chung dong ci position jaben che tam tene ti bit eta bande ngi bit ken ne ko ken bit ken they are waiting for election run bu ben ka don were no lo ganei kwanyane mene do shiang mene lat right now gwada me won werga miliu ka menaka they are keeping quiet bitke gwad mi mo kwan wer kwa ka bom day and night joye kere doroken wanga teken gwad tiketina tel ram dier kaka but tomorrow when it is time for election time that can benefit this politician they will come to Nuer community help us vote for us kana nyin ka jang kana kwernyam kana jejek so bunwer ben kaka. But right now, when they are suffering, you don't have to say things to them. You don't want to protect them, but instead, nekeke kerun bo benerun. Do you think by you kwanya jang jin weramo ba ji vodeken? Do you think by you kwanya ted jin weramo? Do you think no ba work out for you? Kebelet. Yana gwich ke kan mutniam when mandan lero da niam kon chichu. Here check right now. Ko take a position magwa, you think that thing gonna be alright. No. Rune country bajid demand no baji chung. Be kwer bijajek. But angam video vote. Bitel vote. Kajan bi ngajan no jan rekan yamana mona. So jan mala nene leader shikana goro bugurin yar. Ko tomorrow mishi mistake jamet kaneko tarambe je kwany tarambe chonga jekel. So kan kwadi alen yen gatin tama jakan werko nakake teram raj gui kene jeno Nuer chika telwat chol ken ga ni Nuer waya mi terrorist ne de bu ko kulo kwanyirun. What do you think will happen? Bala ring mi didalong bala buar mi didalong anyok jinbo gor jeno be charka dongdu bedong la useless ke bedong la somebody useful ka community Nuer. These are things that you should be thinking de rik charka kwidien. So jo me we kaya ka tin dial tin kont lat ko de we ka South Sudan right now. People are waiting for Kir Mayadi respond. Be responded ki ngum balar
lep ke kir me yadit kir ngum belar ka roja dana chalat a kwar dan la Nuer spiritual leader no ngum belel jen bangut alo che roja chalat de makoy tut che jalat kie ba go ba choose ne kor. So these are the two things in banalinga kor gwasen be especially kenin dang roti beten be kon sugdu ko ken banakaling me kan makoy tut kana longo convince then be kor batwok kuma waje long then tel kor batwok then be Nueri bugo chungot under marginalization and ana take tin won naga dan naka nan won individually ko naka kon in part nasir bugo natin bugo na fan gak bugo naka lungushuk bugo naka panyijar gwadi ala to naka kon separately yo chikona bugo hakel la native Nueri la kan Korean ter Korean ba kan nag biga bet ba Nueri nyoko mi kwa ga tag ba kan nag biga bet. What is it for us? God con unity is the key forward kakon kirga me shaling kama kwaj natin content together ga Nueri ngwan Nueri kon jelga kel ko ngejeno la power janika mi ba kon nego jang kana tet ke bar ke morle ke chikon gor baran mat. Please, we need to encourage ourselves. Unity matter kakon kon respect do ko ken metal kon unity. When we have unity is the key. Unity is weapon. Ko biya ne kon na ka ye tilar ki jeng ni siang then biya kula lon ko biya ka joj. But not when jino bidi na ka Nueri ku you don't want to say anything. What will happen? Na me ba kon jako ba kon chana lon ko gwan bar. Chana chonkel ko cha kon bila de jek netin kon la de kon jek. Chong na kel as Nuer community as Nuer society ki Nuer kel wi mon kon e dial kon shal Nuere. Ani biya te kamal ban yo jigale radian chuche pori jeno jin subscribe mi jiram judit kan online TV channel ko bi ranin kon lat ko rudin buken chamala shukuji an biya te kamal bye bye.